Kũrũmĩrĩra ũthũkangia wa indo o ũndũ ũmwe na ikuũ cia andũ matanyihiire 10 hĩndĩ ya mũrũrũngano wa ngwatanĩro ya Azimio, munini wa president nĩ amenereirie ciĩko ici, oho akĩorota atongoria matiganĩte kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya akĩmekũa kũhũthĩrwo nĩ mũng'ethanĩro gũthararia thayũ. Those boys who are looting things on Mombasa Road belong to that criminal gang. We are going to hunt them down. Sasa wewe Nderitu Muriithi, wewe Kioni, wewe Wairia, mnadanganywa na Raila, mnakuja kuchafua amani hapa katika Mlima Kenya. Watu ya Mlima Kenya ni watu ya bidii, ni watu ya biashara, ni wakulima. Hawajui mambo ya kuharibu mali. Watu ya hapa ni watu ya kutafuta mali na kuchunga mali. Kweli ama uongo? Riu munini wa president augite ni gũkũgĩa na mũcemanio wa naihenya wa atongoria kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya gũcirĩra ciĩko cia atongoria kũhũthĩrwo gũcogera ngũĩ. I'm going to call a meeting for leaders. We are going to make a decision as a region so that we agree what will happen. But this region, kama mtu nataka kuharibu pahali ingine, not this one. This one, no, it will not happen. Atongoria arĩa angĩ mauma na munini wa president onao ni mamenereirio ũthũkangia wa indo hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Watu wako na haki ya kuandamana, lakini wasikuje kuiba mali yetu, wasikuje kuharibu mali ya serikali. Hiyo usalama ni lazima tuirudishe. Tuko na uchungu sisi mwingi sana tukiona wakati rais alali, naibu wake alali. Sisi tunafanya kazi masaa zaidi ya 18 kuhakikisha kurundisha mambo katika barabara sawasawa ili Mkenya asaidike. Wengine, the foundation that has been built for the last few months, other people wanataka kuiharibu. Sisi watu ya Laikipia tuko nyuma ya Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na Rigathi Gachagua, usiogope na huyo mtu, achana na yeye. Wewe fanyia wananchi wa Kenya kazi. Ngwatanĩro ya Azimio yugĩte no igũthiĩ na mbere gũtabania mĩrũrũngano ĩno na kuongerera matukũ ya kũmĩtabania. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kinyugo Mwaura.